وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم واستنى بسنتهم وسلك طريقهم الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: صلاة ركعتين بعد الطواف. يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مولد وطود سنين الحمد يتي ينتري وجول إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم ومو أنولي أميدن سبو يرمي دا يجول صحابة بنفو وجول إهورك على جوكو دينك بجوكو نوكال يو الله جوكي كان دينا وتابنتنا إهور مكة وجيتتا إهدر مكة كدي. اللهم آمين. walli fiiɗo yo Allah yurmen amuɗe andi hari mo jokki mo soggande en sunnaji wangagol ngol taragol suudu Kaaba. Sunnaji mum ɗin o wino ko yontigi fuɗɗor ka hayre ɓalere o fewtande taho o habbira o sintira o towna juuɗe makko ɗen ɗiɗi o so heɓi feere memugol nde o mema nde o lunno o yewti en ɗum ɗon o junni moƴƴi o ari o yewti wonde ɓiƴondirgol ka hayre ɗon si on tigi lorrata goɗɗo lorrata ɗum no moƴƴi ko waɗi ko fof faala kono ko gotum heɓoto andi ɓe ɗon ɓiƴe. on noon si tawi lorray on ti lorroto ma o lorray haray na yo waɗu. o yewtunon no jaayi sunnaji ɗi wonande worɓe ɓen ko yoɓe yaltintin balawal ñamal ngal ɓe rewna e coñcol ihramu ngol ka lownyarki ley. o yewtuno en wonde taranɗe tati arna ɗen wonande worɓe ɓen ko yoɓe ñekku mana ko ɓe gundu fayda feƴƴi yaadu hewtaali dogudu. o yewtuno en wonde si on tigi o ari ha o hewtoy ka rukunul yamani yo memu rukunul yamani on. ɓe gandi ko rukunul yamani on tigi feƴƴata noon so hewta rukunu hajaril aswad. ɗum ɗon fof o yewtuno en joni si o memi rukunul yamani on o hewtiti ka hajarul aswad haray o heɓi go'o o taara o noon ɗin mum e tam mum e naya mum e jowa mum e jeega mum e jeɗɗa mum ɗo haray o gayni wangagol ngol. o yewtuno en ɗum ɗo wonde ko ka hayre ɓaleere ko ɗon fuɗɗorte wangagol ko ɗon kadi si on tigi hewtiɗon ko ɗon haray o timmini o heɓi go'o ko ɗon o yarata o taaro. si en wi'i joni ko ɗo ko hajarul aswad on ni, hajarul aswad ko e soɓɓundu woni. suudu Kaaba no mari coɓɓuli nayi. so yiwi e ndu soɓɓundu ka hayre ɓalere nden woni ɗon o ara e ndu soɓɓundu ɗo ko rukunu shami ndu ɗo heeditelen sham. so yiwi e ndun ɗon o hewtoya ndu ɗo ko telen hirnange ko ɗo hijru Ismaila on woni. so feƴƴi ndun ɗon o ari e ndu ɗo ko ndu wiyete rukunul yamani ko ndu fewtiri yaman. ndu ɗo ko memetendu ɗiɗo ɗiɗi on tigi memataɗi ay hunde ala ko ha to jinayi memugol ɗi. ɓe gandi no miru hun no tuggi ɗo ari tuggoyi ɗo waɗi ron ɗon no waɗi tarbe hum tande hum ko ɗon woni hijru Ismail ɗon ko e nder suudu Kaaba nun jeeya. so ari no hewti ka rukunul yamani ɗo o memi ɗo so iwi ɗon haray o hewti ka rukunu hajaril aswad haray o heɓi ɗo go'o o taari to ɗon wona ɗiɗi wona tati wona nayi wona joyi wona jeego wona jeɗɗi
so gayni ngol wanga gol ɗo ɗum ɗo woni ko tawaful gudum, woni ko tawafu al umra, woni ko tawaful hajji, woni ko tawaful wada. ɗiɗo fo on ko wowla ɗo ko ɓaawo ɗo on tigi o pratique ɗum ɗo. no wodi wangago en tawafu en nafila awi tawafu nafli, wangagol tawa ko nafugol tum on tigi sino makka ton on tigi ara wango o taro ha kaw faala o ya jula dar ɗiɗi. joni so gayni wangagol ngol ɗo o wi salatu rak'atayn julugol darɗe ɗiɗi ba'da tawafi ɓaawo gaynugol wangagol ngol. wiiden ko tawaful gudum on tigi gayni o juula e darɗe ɗiɗi, ko tawaful umra o gayni o juula e darɗe ɗiɗi, ko tawaful hajji o gayni o juula e darɗe ɗiɗi, ko tawaful wada o gayni o juula e darɗe ɗiɗi. o wi yusannu no sunnina li ta'if wonande wangiɗo salatu rak'atayn julugol darɗe ɗiɗi ba'da kulli tawafin ɓaawo kala o gayni wangagol e ɗi wangangoji ɗi lintuɗen ɗo. haysi ko wangagol no naafilo o juula darɗe ɗiɗi inda magami ibrahima ka darorde annabi ibrahima so heɓi feere, aw fi ayi makani min al masjid, ma nokku wo nokku e nder juulide ne kawnti heɓoy feere o. ka magami ibrahima ɗon wela heɓude feere ɓay ɗon haray ko ɗon wona e wangede taarede ɗon. so on tigi o juulay ɗon yimɓe rewta e hoore makko, o tampinay o tampay. dalil ɗum ɗo fa an jabirin ittama e jabir bin abdillah radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam tabiti wonde annabi jon hina gadima makkata sanga o hewtuno makka taafa bil bayti o wangi suudu kaaba ɗum sabu an laabi jeɗɗi, o taari suudu kaaba ɗum laabi jeɗɗi. wa atal magama o ari ka darorgal annabi ibrahima ka darorgal fagara o jangi ɗon o wi'i taw wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, o jangi ɗum ɗon ha o gayni jogite darorde annabi ibrahima ka juulete. ɓay o jangi aya on ɗon fa salla o juuli khalfal magami ɓaawo darorgal ngal ɗon o juuli ɗon darde ɗiɗi. summa atal hajara on tuma ɗen o ari ka hayre ɓaleere fassalamahu o nangi hayre ɓaleere nden o lunnide. oɗo hadith rawahu tirmidhiyu, o imamu tirmidhi filli hadith on wa gala o inni hadithun hasanun sahihun, o wi ko hadith moƴƴuɗo selluɗo. Sheikhul Albani rahmatullahi alayhi tawtimo ɗon o inni hadith o himo selli. wa sunnatu fihima, sunna e ɗeɗo darɗe ɗiɗi juuleteɗe o wi qira'atu suratil kafiruna, ko jangugol suratul kafiruna ɓaawo on tigi jangi fatiha on ka darde aranere o janga fatiha o gayna watano suratul kafirun o ibada al fatiha fi rak'ati al ula ka darde aranere, wa suratul ikhlas aw suratul ikhlas e qul huwa allahu fi rak'ati thaniyati ka darde ɗimmere ɓaawo on tigi gayni jangude fatiha. o wi ɗen ɗo darde ɗiɗi no moƴƴi. darde aranere nden so jangi fatiha o gayni o wattu qul ya ayyuhal kafiruna, darde ɗimmere nden so gayni fatiha o wattu qul huwa allahu. o wi faqad thabata dhalika an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama rawahu muslimun wa ghayruhu. o wi gongi ɗum tabiti e nelaɗo allah on wano imam muslimu e woɓɓe goo fillori ɗum non. wa tu'addayani fi jami'il awqat, ɗeɗo darɗe ɗiɗi hiɗe waɗe hiɗe totte e wagutuji ɗin fuu hatta awqati nahyi, hay wagutuji haɗaɗi naafegol e mum ɗi. iɗen andi no woodi wagutuji ɗon na yon tigi naafu ka wano hon wagutu hombo nam inda shuru yani
inda shurugi au si subaka julama donge nange fudugol nge towa seeda si nange tumbike e hoore ɗo e nge liiƴagol seeda si alansara julama donge nange mutugol ɗiɗo ko wagutuji haɗaɗi sincugol naafe ni tun kono hay e ɗin ɗon wagutuji si ko ɗon on tigi gayni wanga gongol o juula e ɗeɗo darɗe ɗiɗi ko on ɗum tindini ɗum fa an Jubayr ibn Mut'im itama Jubayr ibn Mut'im anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal wonde nelaɗo Allah on tabiti o maaki ya bani abdi manafin ko onon yo ɓiɓɓe abdu manaf la tamna'u wota on haɗu ahadan hay gooto ta on haɗumo tafa bi hadha albayti wangiɗo e ndu suudu kaaba ɗo wa salla o juuli ayyata sa'atin sa'a wo sa'a sha'a mo o faala min laylin woni ko jemma o naharin ma ñalorma ta on haɗu dey hay gooto si on tigi wangi ken e ndu suudu kaaba ɗo nde o juulata sanga o faala juulugol woni ko jemma o wangori woni ko ñalorma o wangori taw haɗumo wanga gongol taw haɗumo juulugol ngol idan holli fewndo neɗɗo wangi ka suudu kaaba so gayni wanga gongol haray mo haani juulugol darɗe ɗiɗi rawahu ahmadu wa abu dawuda wa tirmidhiyu ko ɓeeɗo fillimo wa sahahahu tirmidhi hadis o mo selli cheikh al-albani rahmatullahi alayhi o tawtimo ɗon wayni hadis o hino selli wa hadha madhhabu shafi'i wa ahmada ɗum ɗo woni laawol imamu shafi'i e imam ahmad wonde haysi a gayni wangagol suudu kaaba fewndo wagutuji haɗaɗi naafugol ko yaa juulu darɗe ɗiɗi amma abu hanifa e malik kamɓe nanon ɓe yaari ɓe wi son tigi gayni no gasa woolay fi maɓɓe en tout cas ɓen ɗon kamɓe ɓe jaɓata naafugol ngol e ɗi wagutuji haɗaɗi naafegol wa kama anna salata ba'da tawafi wano woniri noon e no tabiti wonde julde nden ɓaawo wangagol ngol tusannu no sunnina fil masjidi ka juulirde fa innaha tajuzu kharijahu no tabiti wonde nde ɗo julde kadi hinde dago e yaasi juulirde nden ɗeɗo darɗe ɗiɗi ɓay tun si on tigi gayni wangagol no sellaka o juula ɗe ka nder juulirde ko an noon kadi no sellaka o juula ɗe ka tandeji ka ɓaawo juulirde wonde tawa nde juulde fof no heewi no ɓitti so on tigi yalti ka tande yaasi o juuli no dago kono noon ko ɓuri moƴƴude yo eto ha heɓa place on ka nder juulde ton o juula o gasakata ko madame ibrahima ɗon o heɓata ɗon place kono so yahi e nder juulirde nden hinde yaaji o juula nder ton fagar rawa al-bukhariyu gondi imam al-bukhari fillike an ummi salamata o itti e nene men ummu salama radiyallahu anha annaha no kanko ummu salama taafat o wangike rakibatan hari himo waɗɗi o wangi tawi himo waɗɗi daabe imma ko ngeloba ma ko puccu ma ko mbabba falam tusalli o juulali hatta kharajat ha o yalti yaasi juulide nden on tuma ton o juuloy darɗen ɗiɗi ɗum ɗo ko golle sahabajo wa rawa malikum imam malik no filli an umara e umar radiyallahu anhu annahu no kanko umar sallahu ma o juuliɗe ɗo darɗe ɗiɗi rakatay at-tawaf bi dhi tuwan e nde nokkure te dhi tuwan ɗon no woɗɗiti moƴƴi wa qala al-bukhariyu imam al-bukhari o maaki wa salla umaru wa salla umaru juuli radiyallahu anhu kharij al-haram ko yalti haram ko wurin ko feƴƴitoyi haram on fes na juulirde nden dey ko ɓaawo haram on kanko ton o juuloyi
laalla ɗum ɗo ko tawaful wada wangango waynorgo walaw salla almaktubata ba'da at-tawafi ajza'atuhu 'ani ar-rak'atayn si on tigi juuli julde farlinde ɓaawo gaynugol wanga gongol ɗum ɗon nden julde farilla ɗon haray nde yonanimo ɗeeɗa dar ɗiɗi juuletenoɗe hara ɗe naatori ɗon manamu ɗum joni on tigi o wango ka o gaynata ɗon wangagol tawi ɓe darnande wano futuro e misal himo gaynude wangagol laabi jeɗɗi on hiɓe wiide staw juulugol futuro ma geeƴe ma subaka o juulida e maɓɓe ɗon ha to jinande kadi o wiigo joni awayomi o noon mi juula ɗe a dardiɗi ɗe naatori ɗon o wi wa huwa sahihu inda ash-shafi'iyya ko ɗum ɗon woni ko selli kon ka shafi'iyankoɓɓen wal mashhur min madhabi ahmad ko ɗum woni ko lolli kon kadi ma ko ɓuri lollude kon ka laawol imam ahmad wa qala malik wal ahnaf imam malik maaki kanko e hanafiyankoɓen non ko jokkuɓe abu hanifa ɓen la yaqumu ghayru rak'atayn magamahuma daratako sinaɗen ɗon darɗe ɗiɗi daratako darande majje mana julde farilla ko o juuliɗa kon lontatako ɗeɗa darɗe ɗiɗi juuleteɗe ɓaawo naafugol ngol joni inde gon tigi o gayni naafugol tun ɓe darnani waktu farilla ɗona yo naafude dey ɓay si julde farilla darnanama haray naafugol naafatake hande kadi o tawta ɓe ɗon ɓe juula ha ɓe gayna si ɓe juuli ɗon ha ɓe gayni on tomat noon o immo o juula ɗeɗa ɗiɗi kamɓe ɗon ko noon ɓe wiiri imam malik kañum e abu hanifa ɓeeɗa inni mawdi ɗe naatori ɗon laalla ko ɓeeɗa wi kon huwal awla ɗum ɓuri hanude almururu amama almusalli fi lharami lmakki tajutugol juulowo ka nder haram makka ka hurum makka rewgol yeeso juulowo wano ka wangeteɗon ɓe gandi haray woɓɓe no wangade woɓɓe no juulude ɓaawo ma sa gayni wangagol ya faala jonno yahude heɓa an kadi nokku hun ka juulaɗe darɗe ɗiɗi taway ka yaɗa o goɗɗo no juulude ko be taƴita yimɓe ɓen ala choix joni noon taƴitugol ɓe yimɓe on ɓe juulude ka haram makka ɗon kan no newna yen andi taƴitugol juulowo rewa yeeso makko kawo sujjata ɗon e juuliɗe luttuɗe ɗen ɗum no dagaki few no harmi nela sala sallam no maaki hara taƴutowo juulowo ma ɗum taƴutuɗo juulowo simo anduno ko woni e hoore makko mana e bakkatu e kamba o daragol ɗon 40 ɓurnomo moƴƴande 40 on haysi ko minitaji ko buyi no gasa ko minitaji 40 ko leyreji 40 ko balɗe 40 ko jonte 40 ko duuɓi 40 o wi tun 40 joni noon yarli makka kañum no ittintinna sabu alhaali makka on no seedi alhaali juuliɗe luttuɗe ɗen ko ɗum o faala en yewtude ɗo o wi yajuusu an yusalli almusalli fi lmasjidi lharam no sella ka juulowo juula ka e nder juulirde hurum on wannaasu yamurruna amamahu tawa yimɓe ɓen no taƴita yeeso makko no rewa yeeso makko ɗon feƴƴa rijalan wa nisaan worɓe e rewɓe haysi ko rewɓe taƴiti yeeso makko ɗum o wi biduni karahatin ko alda e añegol wa hada ɗum ɗo min khasa'isi lmasjidi lharami ɗum ɗo ko e hertindi ma e hertiɗi nde juulirde hormortede ndeɗo tum mari ɗum taƴita juulowo feƴƴa hara mara bakkatu ko ɗo tum honɗum woni dalil mum
وفعن كثير بن المطلب ابن وداعة إتما يودو كثير ابن المطلب ابن وداعة عن بعض أهله وإتي يوغا إيم بمكو من دو يم بنفوتنو أندد نوادي ودو حديث كرمكو إبوي دالي نورتام عن جده وإتي سورمكو أنه وند سورمكو رأى النبي جون صلى الله عليه وسلم يصلي مجولا بما يلي بني سهم كهيدكم بنو سهم كهيدي اترين كارتي بنو سهم ان كبهودي ديدوم والناس يمرون بين يديه تويم ببن تاجي يسو مكو وليس بينهما سترة توي حق مكو اس كابون hedo dala sutra ala ko wada hakko ne makko e suudu kaban ko e parti kabanu sami en hodiri don andi ibe no hoda tara suudu kabandu fayda non kambe ko be hodirta ko gorol banu hashimi en ka hodiri don bedo e beeda tay non ka woni juldon ko heedi e banu saham o yimbe ben no rewde yeso de la sallallahu alaihi wasallam qala sufyan ibn uyayna ngandi sufyan ben ko bil ko sufyan thawri on don woni buri luggude ka fiqhu sufyan ibn uyayna o do buri luggude ka hadith yadoni kummalube ben ka hadith odo wi kanko e kafilla e makko laysa bainahu wa bainal ka'bati sutratun tawi ala hakkunde nelado e suudu kaaba ndum wirnallo heedode rawahu abu dauda wan nasa'i wa ibn majah ko filli odo hadith ko beedo kono nyaawore makko on wowlaka do haton jini e dabbutugol mo anda ka o wi an ba'di ahlihi ko don tunde woni ka kosam ko hombo woni on si tawi en andi ko sahabajo kan si andaka ko hombo enen ahlu sunna wal jamaa dunna ella kamen ko wadi sahababe fof ko nundube hoolaabe laabube gongube sigodni haddathani ba'du sahaba enen en jettay si fejjino sahaba be ngari tabi'inay don en tafay anden ko hombo ton yette sobe noy mabbe don non do no gasa inshallah en dabbito e hadith on anden honno karamo ko be wi e odo ko mi andi kon no yeddodira no wodi daribe wi tew pet dagaki tajitugol wondo e juulude ka suudu kaaba makka ton ka masjidul haram e masajid lutni fop ko goto woɓɓe go ɓe waɗi peccirɗi woɓɓe go ƴetti ɗum ɗo kono hato ñilogol tahqiqu moƴƴi si o hadise ɗo selli haray qata'atil jahizatu qawla kulli khatibi la'alla hon Sheikh Alhaji Cerno Hadi ɓe landano en karama ko chat GPT awa ko honno ɓe yiri kamɓe o hadis hay joni taƴidortede no woodi wonde no arade wonde e ñoogugoy ɗum waɗi ko faamuɓe piiji ɗi moƴƴi duwa gollitirgol o technologie ko piiji eggaɗi waɗaka technologie ɗi sawa an ko ka shamila sawa an ko ka google sawa an ko ka chat GPT ma waytayɗi wano majji wonde ara paljeno e nder muɗum raɓɓinɗinnayi noon masafa on
ɗum menen yani yimɓe ɓaawo ɗo ɓen joni si men wattana liila awa pay koye sonda e men. Tayib, tawafu arrijali ma annisai, worɓe e rewɓe wangodugol, worɓe e rewɓe ɓe fof ɓe wangoda ka taareteɗon ko nokku ngotum, tande nden ko nokku ngotum. ani welaafi wi'ugol joni yo waɗe tuuru tuuru innen leeretere tel haa leere tel ɗum ɗon ko worɓe ɓen, si feƴƴiɗon leere tel haa leere tel ɗum ɗon ko rewɓe ɓen. welaafi sendirgol non wano woniri welaafi sendirgol inne awa ɓorde ɗo heɓi ɗo on ko worɓe ɓen yahata ɗo, sonnaɓe ɓen ko ɓaawo ga. fii kala hiɓe eti yo sonnaɓe ɓen wontu kañum ka ɓaawo ka ɓuri yaajirde ton, hara ɓiƴowi ngin ɗuuɗa, hara ɓe ɓattaaki ka ɓiƴoniral ngal ɗuuɗi ton. kono welaafi ko honɗum waɗi, sa yaadi ɗo e ɓeyguma mo tippaali makka haa hannde, on majjondiro yi ka suudu kaaba ton, no gasa oron o andita artugol ko hotel ka wonɗa ɗon, no gasa wona balɗe a yitaali ɓeyguma ɗon a wi'ay mi jogoto ka jungo an ɗo nani falagol no ɓuri yeynitirgol. o wi rawa al-Bukhariyu, imam al-Bukhari no filli an ibnu Jurayjin, o itti ibnu Jurayj qala ibnu Jurayj wi'i akhbarani Ata'un, humpitilan Ata ibnu Abi Rabah إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، تاود هدين ابن هشام فيونك أولامي o haɗi sonnaaɓe ɓen wangudugol e worɓe ɓen, wi on wangodata bakkodiray memodiray, ɗum ɗon ko probléme plus et moins, si bakkodiri fu fettay, si taynaka haani bakkodirde ɗon. qala o wi kanko Ata o wi kayfa tamna'uhunna, ko honno haɗirta ɓeeɗo sonnaaɓe wangudugol e worɓe, وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، gondi wangodi sonnaaɓe nelaaɗo ɓen e worɓe, kadi a ɓurnelaaɗo hirgol. yani ko ɗum woni manamum konngol atangol. o inni Hisham ko honno toŋiranta sonnaaɓe wangodugol e worɓe, sonnaaɓe nelaaɗo ɓen fewnu ko ɓe wangoto, ɓe wangoduno e worɓe janam e worɓe. qala o wi qultu wimi aba'da alhijabi am qablahu, o wi ɓe sonnaaɓe nelaaɗo ko ɓe wangoduno e worɓe ɓen ko ɓaawo ayatul hijabi on cippike, ɓe yamirama joni yo ɓe muuro, yo ɓe buumo, ka ko adi ɗum, ay ko adi ayatul hijabi on hari toŋaka gorko yiindirgol e debbo, ɗum ɗon ɗimpiji fof hari toŋaka. awa ko ɓaawo ayatul hijab on ari, si awa séparation on waɗa hakkunde gorko e debbo. qala o wi ay la amri, ay accu mi wondi, lagad adraktuhu ba'da alhijabi, min mi taw ɗum ɗon, mi hewtike ɗum ɗon ɓaawo hijabu on farlede e hoore sonnaaɓe, bi ma'ana sonnaaɓe nelaaɗo ɓen wangodi e worɓe ka suudu kaaba, ɓaawo ayatul hijabi on cippike, ɓaawo ɓe yamirama joni muuragol, ɓaawo séparation on waɗi. la amri, konngol wowtangol e ɗengal arab, kono fewn ɗo enen en duwaka ngo gollitirde. ani konti joni mi wondiri gurdam am, neɗɗo wodirta gurdam mum, wondinta gurdam hay goto. a wi'ata la hayatu muhammad, la hayati muhammadin, mi wondiri gurdam nelaɗo, mi wondiri gurdam oɗaɗo, kala ko taga wondirtake, ɓayle gurdam koko taga, ko ɗum wasi lannay.
ونندو جرت الألسنة عليه هاري ووتام وولي لدنو قلت ويومي كيف يخالطهن الرجال كهن ورب واوي جلو نرد إبسنا بنلال قال لم يكن يخالطهن الرجال owi ɓe laatanoki worɓe no jillodira e maɓɓe bakkondira e maɓɓe ton ukkondira e maɓɓe kanat aishatu radiyallahu anha tatuufu hijratan min arrijali la tukhalituhum o wi nene men aisha o laatnoke himo wango haray mo woɗɗiti hijratan yani nahiya munfarida baida mumtania anil اختلاط بالرجال او وانغو تونو كانكو تون فيره هرا او باكو نيرا ور بنغا لا تخالطهم وجلون دي تايم مابbe فقالت امراه سنا جوغوي انطلقي نستلم يا ام المؤمنين ماهن انطلقي دepare fokkite mahen enen kadi memoyen hayre ɓalere nden ko anya yumma julɓe ɓen sonnajo goo wi ɗum nene men aicha qalat aicha wi intaligi an yahu anki pottolan wa abat o sali kanko mana nene men aisha jabali yahugol fi lundagol hayre nden ɓay ɗon ɓiƴondiral hakkunde worɓe e rewɓe no woodi o jabali o wi debbo o salanaki mo enni yahu wono anki ilayki anni woɗɗitolan antum tertolan jokko haajuma ko ɗum arabu innata ilayka anni aw anka anni fakunna yakhrujna متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال بلاتنو كي كم بسنة به بيالتا توكو بفايتني بمتنكرات كو بفايتني بالليل جمع ببورني چونچي دي بأعاني تتاكو حج كارني بيالتي فيطفن بوانغو مع الرجال وندو دي ورب بين ولكنهن كونتون كمب كن بلاتك إذا دخلنا البيت سبناتك سود قمنا بدارتو حتى يدخلنا بدارها بناتا وأخرج الرجال ورب بيالتنا بمعنى سبعري kasuudu ɓe darto taw worɓe ɓen pottine yaltine kamɓe noon ɓe naata ɓe wango so tawi ko naatugol ka nder suudu kaaba i andi toon no ɓiƴƴi toon no faaɗi toon ɗuuɗa ɗon on si ɓe ari naatugol ɗon ɓe darto taw ɗo ɓe naatu tawa worɓe ɓen yaltinama kamɓe ɓe naata amma wanga gongol taragol ka tande ɗum ɗon ɓe taaro dayno e worɓe ɓen kono kamɓe on haray ɓe woniri sera ɓe woni ka pencen ɓe uppoytaako ka nder diidere walilmar'ati an tastalima alhajara inda alkhalwati walbu'di an irrijal no woodani sonnaajo kadi nde o memoyta hayre ɓaleere nden si tawi no weddi inda alkhalwati si tawi no henti no weddi hara himo woɗɗodiri e worɓe ɓe ɗum lawnum menen fewndo men janngayno toon si tawi wona fewndo suumaye wona fewndo hajju haray ɗum ko free aray ko aadi sa ari noon nde tawi no wangoto ɓen ɓe ɓura 10 tartoɓe suudu kaaba ɗum fof ɓura 10 min sa gota meɗen wangoɗon komin jeɗɗo pet siko ɗon ari aray halwa no wodi aray
wonde aray tawa ɓeyanu ngwasen to ara antum tawa ko antum woni fewndo hayre ɓalerne ara lunnuɗa on tumati ari lunnagol hayre ɓalerne ari ɗum wona kontaka hunde ara lunnuɗa ɗon ha ka faalaɗa o si sorta hoore ma nde goɗɗo kadi ara ko waɗi tawi on ɗuuɗa hay seeɗa amma ka umra on uddita ɗo jooni e nder hitande nden fuu fewndu ka yaaɗa o no wayi wa fewndu hajju fewndu ala halwa ala yewgo inna wa fewndu o tan ɗo emi huulango o tan ɗo fewndu hara yimɓe ala ton sakko sonnajo inna joni mi huulango o tan ɗo mi yaha mi lunno hayre nden ara mi wogodiraale worɓe ɓe o wi fana aishata ittamanen men aisha radiyallahu anha annaha qalat li imra'atin nen men aisha ma kan no sonnajo goo o maki la tuzahimi ala alhajari wota yahu ɓiƴoɗa ka hayre ɓiƴodira yimɓe ɓen ka hayre in ra'ayti khalwatan si a yii henere no weddagol hayre nden tun no weddi fastalimi memu hayre nden ya lunnoɗa wa in ra'ayti zihaman si a yii ɓiƴowi ka hayre fakabbiri habbir wa hallili sintira ida hadayti bihi sa feppodiri hayre nden wala tu'di ahadan talorro hay goto fakabbir habbir allahu akbar hallili la ilaha illa allah sa tawi tun a tawi ɓiƴowino ton a fewnike fewno hayre nden bismillahi allahu akbar la ilaha illa allah feƴƴa a ari e tawi hay goto ala ɗon no henti fen profitu yahu lunnuɗa hayre nde yinni on ɗum ko on tumati fewno ɗo si a huulirani jemma a tawa e huuliranɓe jemma ɓen no ko ɓen ɓuri ɗuɗude so a huulirani fewno ɓaawo subaka ka yimɓe wiyata ɗani ɗon woɓɓe go kadi ko ɗon si ƴoyɓe ɗuuɗi ƴoyre wonta e ɗayre kala wonka e ɓanɗa a tawa goɗɗo kadi miijinoke ko fewndo ɗo no gasa mi yomi yaw fewndo ɗo tano on no miiji ɓe ɗum ɓe gon ɗuuɗi yaw tawa ka ñalli ɗon ko ɗon waali taban mo inni kango o lunnoy to hayre nden o ɓiƴoto o ɓiƴay o woni gorko on debbo o ɓiƴodiray wonde sa feppodira e rewɓe on ɓiƴodiray ton ha yona ketti siko worɓe tun on ɓiƴodiray tawa no woodi sonnaɓe goo toon tentiti sonnaɓe africain nigériyat e ko watta wona noon allah akbar ɓenno si ɓe ɓugikema tawa an gorko ɗo ko ko ɓe pottoɗa sa yi ko ɓe haɓɓiti kon taw a tawa ɓeeɗo ɓe hewtoyaka ɓe fokkiti ɗo woni police on kay haron ka ɓe ko e guuro waran ɗon ɓe bugo yimɓe ha ɓe hewtoya ɓe lunno ɓe arta kono ɗum ɗon na ko haani wona ko moƴƴi rukubu at-ta'ifi waɗɗagol wangotoɗo yani wangotoɗo o wangagol hara himo waɗɗi hani law ko waɗɗete ko daabeji ɗi ko geloɗi e pucci e babbi e mbam pucci hari ko ɗum waɗɗete joni ko honɗum lonti ɗum ɗon joni no woodi otohoy ton otohoy kuran dow koye dow a yaha ƴawa ko ƴetta yowa yimɓe 10 yimɓe jeetato ko yaha ananata hito makko hay tun ko yaha no woodi julle kuran ɗo waɗi julle joni waɗi julle hara ko yimɓe ɗiɗo jooɗoto oya jooɗo ɗo oya jooɗo ɗo ɓe yaha ɗum kad na pedalugol na tippugol fongo oya ñoƴƴi tu yaha no woodi jullere wootere no woodi puus hoy ara koya jooɗo goɗɗo puuse mana mum joni sen ƴetti ñaawore waɗɗagol wonɗo e wangade joni ko ɗum ɗo ko waɗɗete kon fewndu ɗo ko ɗum ɗo ƴettete ñaawore muɗum fewndu ɗo ka tayi o wi yajuusu no dagani li ta'ifi wonde wangotoɗo ar rukubu waɗɗagol
وإن كان قادرا على المشي حيث مواوي سبب ليها إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب ستاوي سبب هبك ندايكو يونتجي وقته. فعن ابن عباس إتام عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وندنا الله أنطاف وانجك في حجة الوداع كحج وينرجو أو وانجي على بعيره ويهورن جلوبا يستلم الركن هموميما ركن الحجر الأسود بمحجن تقردما محجن كون لبيرو يعني ما be wala tuggordi hara kono hokka hoore mayruga tura kat no wada nan dokkode o tipmanto kale ko tuggete kaledi kon wete mihjan hara hoore ndenga no wayi wa wado digo kajogete no turi dum benata mihjan ka lasili ko ɗum ɓe waɗayno ko konti tours ko ɓe tappira jogo nuntu goɗɗum tappira ngeloba manko ɓe waɗɗi ko fiyo a hitti jonnon mo jogino nuntu goɗɗo so hewti wonde o tugga nuntu goɗɗo ɗon ka hayre mo waɗɗi hoore ngeloba man rawahu al-bukhari wa muslimun ko filli oɗo batte ko ɓeeɗo sheikhu ɓe ɗiɗo kono ko fii honɗu nelaaɗo waɗɗani no toon sabu nodduɗo yo waɗɗo sinaaɗo fof no fottani wonde wanga gongol yawgo safa e marwa si wonti no waawi seppude ko seppugol ngol ɓuri moƴƴude gata o adda e o hadis yeeso. وعن جابر إتام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أوئي طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نلا دوانجيك كحج وينرغ على راحلته إما يهور مكة مكة بالبيت كسود كعبة وبالصفا وبالمروة إكو يهو صفا مروة كري o yawu safa e marwa ɗon kadi ko wangagol wi'ete tawi mo e hoore ndin mbaɗɗateri makko o addi noon ella on ko fii honɗum liyarahu nnasu fii yo yimɓe ɓe yi'umo o wona dow yimɓe ɓe yi'amo wali yushrif e fii yo jiimo o ndaara kadi ko honno yimɓe ɓen woni e gerdude kanko kadi wona dow o ndaara yimɓe ɓen si tawi goɗɗo falji o faljitamo yimɓe ɓen ndaara so tooni juuɗe makko ɗen ko honno o tooniri o maakata ko yimɓe ɓen ara ɓe jenti ɓe yi'amo wali yasalu e fiyo ɓe landomo kadi si tawi jooni mo ko hakkude yimɓe ɓen leyi an yetto a wawatamo landare kono simo to ye nelaaɗo min mi waɗirini mi wattirini aray ko honno maakirɗon ɗum ɗo honno ñaawore min fa inna annasa gashawhu o wi yimɓe ɓen tawi suddiimo tawi fewno ko yarata koyɗe makko ɗen yimɓe ɓen fof no hari no hettimo no waɗi dendengere a andata on to woni ɓe ɗaɓɓi solution ɓeni jooni yo waɗɗo ngeloba ɗon ara emo dow si yimo dow ko ɗon o wawata contrôle gol yimɓe ɓen taho o anda ko honno yimɓe woni e wangorde ko ɗon kadi yimɓe fof mbara no reeni no ɓe no ndaarude ko honno on e waɗde ko kanko woni giɗo so maaki ɗon kadi haala ka yaaka muuti buynanayi idan hada huwa da'i ila rukubi ko ɗum ɗo noddi landi yo o waɗɗo ɗum ɗo holli waɗɗagol ngol na waɗɗagol to fii ngaameelo wiigol to min mi yiɗa yaarugol koyɗe an ɗen no ɗum anndi mi mamay mi waɗayni mi wattitayni
odo hadith akhrajahu muslimun ko imam muslim fillim. Karahatu tawafi almajdhumi ma'a at-ta'ifin, anyegol wangodugol wondudo e damajang o wangodugol e wangotobe sellube be. Majdhum man indahu judham, wal judham marad dhakarnahu miraran. Ete judham ko nawnare nangaynde kolli wona ka hakkunde guri e tew ya lafa ɗon ñaama ha ñaama tewo ha hewta ƴiyangal ha taƴa ƴiyangal ha on tigi wona ndangujo ɗum wiyete judham. Ko ñawraɓaygu no añam wonduɗo e ngun ñawraɓaygu ɗon ka o wangodata yimɓe ɓen wota o raaɓi yimɓe ɓen. Si tawi aroyta e ka weddi kanko tun mo wawi yahude won taroyo to ara o bakkodirani e goɗɗo ella ala. Rawa malikun, imam malik no filli an ibn abi mulaykata o itti abi mulayka anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu, wonde umar ibn al-khattab yalla weltanum, ra'a imra'atan majdhumatan, o yi sonnajo jogiiɗo ngu ñawɗo tatufu bil bayti mo wango ka suudu mo yaada yimɓe ɓen. Fa qala laha, o wi'animo ya amatallahi, ko an yo korɗo Allah, la tu'dhi nnasa, wota lorru yimɓe ɓen dey. law jalasti fi baytiki, si a joɗinoki ka suudu ma, mana haɗi joɗɗa ka suudu ma, hay wona ton hara lorral yimɓe ɓen. Fa fa'alat, o waɗi ɗum, o yimmi o yahi o jooɗoyi ka suudu. Allah yani wangago ngol ko wangago sunna ha wangago farilla, ma o wonton hatuma yimɓe ɓen ɗuyti tawi fen ɗon o lorrata yimɓe ɓen, o bakodirta yimɓe ɓen, so aranon o wango. marra biha ba'da dhalika fa qala laha inna alladhina haka garimata marra biha, oɗo goɗɗo goo rewi ka o sonnajo mo Umar wino yo jooɗo ka suudu mum, o rewi ka sonnajo on. ɓaawo ɗum fa qala laha, o wi'ani sonnajo on inna alladhina haka tabiti, wonde o harnoɗo ma wota wangodo yimɓe, wota wango lorra yimɓe ɓe, kadi ma taw maayi, fakhruji yaltu yaha non wangoɗa landi lanɗo harnoɗo on maayi kumum kadi. Fagalat, o wi'i ma kuntu li uti'ahu hayyan wa a'siyahu mayitan, mi laataki miɗo ɗoftomo ko wuuri mi yedda mo ɓaawo maayi. Ono jogi aadi honno. Amma siko woɓɓegol men alhamdulillahi, ono fiddi, ono sonjunomen yoni khalas alhamdulillahi. Kono ɗum ɗo imanu ngo ka ɓernde ga woni, wona ko wona e waɗirede yingo. Sonnajo mo jaɓali hande kadi mo andi ha joni ɓay o ndikkali, so yahi o tampina yimɓe, imma ko luuɓi kon ma raɓingol ngol. En torki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah faami en kadina faamu selluɗo, arsiken kadi gollitirgol, jaɓana ko onnon gollude kon, o yaafo en ko onnon e faljude kon, o jaɓana hajju ɓen hajju mungun, ɓe hajjali ɓen o newnaɓe ɓe hajjoya, hajjuɓe ko noon ɓe fillito kadi laawi buy. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihil amin. جزاكم الله خير. يقولوا درس ماني درس. Joni ko wendu gombo jogi ɗon bik yo ayi